Dobar dan, nadam se da ste dobro i da ste pri kraju sa obavezama za danas i da ćete nekako odahnuti i malo odmoriti uz emisiju koja vas očekuje u narednih 2 sata, a to je Mi danas. Evo o čemu ćemo mi u emisiji Mi danas. Predsjednik Srbije stigao u Peking na 3. samit Pojas i put. Vučić se sastao sa Xi Jinpingom, potpisan sporazum o slobodnoj trgovini. Kako oni danas gledaju na rat između Izraela i Hamasa? U studiju Mi danas ratni fotoreporteri koji su sa prve linije fronta ovekovečili istoriju stradanja u svetu i kod nas. Drva, pelet ili ipak struja? Kako da se najjeftinije grejemo? Da li je siromaštvo odluka, nasleđe ili splet nesrećnih okolnosti? Da li je oskudica pitanje novca ili karaktera? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je imao izuzetno prijateljski razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o svim važnim temama. Vučić je dodao da se u Pekingu susreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da su imali kratak razgovor. U Kini je potpisano nekoliko važnih sporazuma između Srbije i zemlje domaćina. Teško je da možete da imate važniji bilateralni sastanak u svetu od onog koji smo imali danas sa predsjednikom Xijem. Izuzetno prijateljski razgovor o svim važnim temama. Ovoga puta čini mi se za nijansu više nego ranije. Govorili smo o Kosovu i Metohiji, poštovanju međunarodno javnopravnih normi, onome kroz šta Srbija prolazi i primjenu dvostrukih standarda, nepoštovanje Povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije 1244 i naišli na apsolutno razumevanje naših kineskih prijatelja. Razgovarali i o drugim stvarima koje su tu za nas veoma potrebne, dakle od saradnje u svim oblastima ekonomije, u svim oblastima privrede do vojno-tehničke saradnje koje je za nas od izuzetno značaja jer u ovom trenutku za modernije, sofisticiranije opremu i naoružanje mi nemamo od kuda drugo da dobijemo jer NATO zemlje neće to da nam isporuče ili ne žele ili u veoma retkim slučajevima kao što je to slučaj sa Francuskom ili Španijom, a sa Rusijom zbog poznatih okolnosti sukoba u Ukrajini to jednostavno nije ni moguće, niti realno. Tako da smo i o takvim stvarima razgovarali, ali naravno i o infrastrukturnom povezivanju, o svemu što zajedno radimo, o sve većem broju kineskih investicija što mi zanemarujemo. Jer sad kada pogledate od Niša, Kragujevca, Zrenjanina, Smedereva, Bora, svuda se nalaze veliki značajni kineski pogoni i dva od tri prva izvoznika su kineske kompanije iz naše zemlje. Razgovarali smo o daljem uspostavljanju aviolinija između Srbije i Kine, kako preko Air Srbije, tako preko Hainana. Mi smo zainteresovani, osim za let prema Pekingu, za letove prema Guangzhou i Šanghaju i verujem da ćemo to u narednom periodu uspeti. Što se tiče sporazuma o spoljnoj trgovini, to je veliki korak napred za nas. Video sam da su iz Evrope rekli da prilikom ulaska podrazumeva se, ali mi moramo, znate, da živimo i pre ulaska u Evropsku uniju i moramo da razmišljamo o svojoj zemlji, o svojoj deci, o svojoj budućnosti i to je ono što radimo. Poseta predsjednika Aleksandra Vučića i delegacije Srbije Kini od velikog je značaja za našu zemlju i događa se u teškim trenucima. Kako je naveo i sam predsjednik, u Kini su potpisani dokumenti o ukupnoj saradnji i slobodnoj trgovini, što je od posebnog značaja za Srbiju i clearing yuan za naše banke. Šta će nam doneti novi sporazumi sa Kinom? Da li će se sada ojačati veza daleke Kine i male balkanske zemlje Srbije i hoće li Kina još više ulagati u Srbiju? Pitamo nekadašnjeg dopisnika Tanjuga iz Pekinga i nekadašnjeg ekonomskog savjetnika Srbije u Kini Zorana Đorđevića i Sanju Arežinu, eksperta za Kinu. Dobar dan, hvala vam što ste gosti u emisiji Mi danas. Pa evo da krenemo od ovog najnovijeg, a to je i možda i najvažnije, šta nam znači sporazum o slobodnoj trgovini.
Tu piše i najavljeno je, a evo možda će me gospodin Đorđević ispraviti, pošto ima nove informacije iz Kine, sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine obuhvata 10.412 srpskih tarifnih pozicija, odnosno proizvoda, i 8.930 sa kineske strane. Ja ne volim mnogo da baratam tim ciframa zato što se one menjaju. Ja sam jutro slušao dve različite vesti sa kineske centralne televizije. Jedna je govorila o ovoj cifri, a druga je bila nešto manja. Ali u pravilu nama je odobreno veći broj proizvoda, negde oko 9.000, a Kinezima 6-7. Svejedno, nije to toliko bitno. Bitno je koliko mi možemo da izvezemo u Kinu. Jako je bitno koliko imamo proizvoda koji njima trebaju. Znate, recimo US Steel ili već kako se sad zove Sartid, ova čeličana u koju su Kinezi investirali, spasili 5.000 porodica, to znači jedno 15-20 ili više ljudi koji se hrane od te fabrike, a usput i neke njihove kooperante. To je izuzetno značajno. Ona je jedan od najvećih izvoznika iz Srbije. Druga velika investicija kineska je Majdanpek i Bor. Odnosno Bor i Majdanpek, svejedno kako kažemo. To je također jedan sada srpski veliki izvoznik ne samo u Evropu, nego i u Kinu. I ti proizvodi vuku neki najveći deo. A sad da li ćete vi imati 5 ili 10.000 drugih proizvoda, to nije bitno. Meni je jako važno, jer sam radio na tim programima, odobravanje izvoza našeg žita, znači da se dokaže da naše žito nije bolesno, da nema nekih kukolja, da nema nekih, kako se kaže, insekata i toga. To je trajalo godinama. Pre neki dan je ministarka poljoprivrede rekla da to traje 6 godina. Kakvi bre 6 godina? Ja sam... Više. Ba, naravno. I onda vrlo konkretno sam radio na odobravanju, recimo, izvoza našeg mesa, jer su bili u velikoj potražnji Kinezi za jagnjeće i juneće, goveđe meso. Ja sam obišao silne fabrike, naše farme, imamo prelepe junce i tako dalje, nego to je sve u maloj količini. I imao sam veliku, ogromnu potražnju. Mi ne možemo zadovoljiti tržište jednog Šangaja ili jednog Pekinga, kamoli da govorimo o Kini. Nama se tu, u ovom sporazumu, samo da kažem, znači pruža jedna šansa da bez carine, što znači da će osloboditi kineske kupce plaćanja carine i da će moći da snizi cenu, da će oni biti konkurentni, tu nam se otvara šansa. To je izuzetno značajno. Iako mi imamo daleko manji izvoz u Kinu nego što Kina ima kod nas i oni su tu u prednosti, oni više zarađuju jer isto tako njihovi kupci ovdje neće plaćati tu carinu. Ali svejedno velika šansa da se poveća naš izvoz u Kinu. Najbolje je, skoro sam bio u tom Ministarstvu poljoprivrede gdje se pregovaralo o jabukama i to je sjajan sporazum. Zatim već su napravljeni sporazumi za mleko i mlečne proizvode. Znate, Kinezi su veliki uvoznici tih proizvoda, iako oni imaju velike farme, ali... Odakle su ranije uvozili mleko? Uvozili su iz Australije, i Novog Zelanda, iz Amerike, sireve iz Francuske i Švajcarske i tako dalje. I to su, ne možete da zamislite, to su enormne cene. Znate, 150 grama košta, ne znam, $5-10. To je nezamislivo za naše prilike. Sada se nama pruža šansa i mi imamo izuzetne mlekare i ja sam bio i posjetio sam ih sve, ne sve, ali većinu. Mi imamo kvalitet koji je zadovoljavajući za standarde Evrope, za te standarde koje imaju Australijanci i Novozelanđani, mi imamo. Problem kod Kine je nastao kada se Australija pridružila nekom paktu tamo američko-azijskom da opkole... Mislite Kine i Australije? Da opkole Kinu, Amerika, Australija, Japan i ne znam ko se već sve udružio. I Australijanci su se pridružili tim svim sankcijama, a imali su neizmerno tržište uglja u Kini, imali su veoma zahvalno tržište vune,
jer oni su tradicionalni proizvođači vune, ovaca, ovčeg mesa. Imali su neizmjerno tržište tih mlečnih proizvoda i to Kinezi voze avionom, zato i jeste malo skuplje. Ali oni voze avionom da bi se sačuvalo sveže. Ja sam im rekao, nije skuplji prevoz iz Srbije avionom nego iz Australije. Otprilike sličan razred. Tako da mi možemo tu da povećamo ne samo jabuke i naravno druge proizvode, recimo suve šljive. Izuzetno popularno. Oni uvoze iz Kalifornije suve šljive. Da li je moguće? I možete da mislite koje su to i cene transporta i transakcije i sigurno su američke cene više nego naše ili ne znam, australijske cene su sigurno više nego naše. Tako da ovaj sporazum u suštini je jedan podsticaj za jačanje našeg izvoza u Kinu. Samo daj Bože da mi imamo dovoljno. Jer naša poljoprivreda je poprilično u teškoj situaciji, pogotovo što taj stočni fond decenijama bio devastiran i sad ga treba obnoviti i da samo mi imamo dovoljno. Evo šta se još dešavalo danas, pa možemo sa Sanjom da prokomentarišemo i o tome. Dakle, Telekom Srbija i Huawei potpisali su sporazum o izgradnji optičke mreže. Zatim ovo što smo pomenuli sa gospodinom Đorđevićem, usaglašen je sporazum sa Kinom o usaglašavanju izvoza jabuke iz Srbije. Pa zatim potpisan je ugovor o izgradnji autoputa između Beograda, Zrenjanina i Novog Sada, koji će biti dug 105 km. I za 54 miliona evra dobili smo 5 vozova, što znači da ćemo sada imati brze vozove, kineske vozove koji će saobraćati na pruzi Beograd-Budimpešta i tako dalje i tako dalje. Samo sam navela nešto od ključnih današnjih potpisanih sporazuma. Koliko nam sve ovo znači? Pa veoma nam znači. Zaboravili ste da spomenete i brzu saobraćajnicu Bački Breg, Srpska Crnja, a između ostalog i neke dodatke koji se tiču neke putne mreže uz industrijski park Mihajlo Pupin. Imamo tu još dva važna strateška sporazuma, to je srednjoročni akcioni plan za implementaciju pojasa i puta od 2023. godine do 2025. i ovo što ste spomenuli da je Banka Kine imenovana za clearing banku za razmenu kineskih juana. Dakle, svi ovi sporazumi su od velikog značaja za Republiku Srbiju i zbog toga je u stvari i važna poseta predsjednika Vučića, pre svega zato što smo mi time što smo prezentovani tamo na najvišem mogućem nivou pokazali jedno poštovanje prema Kinezima u ovom trenutku kada je ovaj forum Pojas i put nakon nekoliko godina ponovo realizovan, jer poslednji je bio 2019. godine pre korone i to je apsolutno najvažniji događaj u ovoj godini za Kinezi. Mi znamo iz kulture kineske da je za njih veoma važan taj obraz i samim tim što smo prezentovani tamo na najvišem mogućem nivou, mi smo dakle ukazali to neko poštovanje prema njima. Očekivano je da na ovom forumu se najvjerojatnije neće pojaviti dakle na najvišem nivou predstavnici G7 država, ali svakako da srpska delegacija je bila izuzetno brojna, veliki broj sporazuma je potpisan, među njima je i ovaj sporazum o slobodnoj trgovini. Taj sporazum, sad bi se nadovezala na ovu priču gospodina Đorđevića, dakle on je pregovaran unazad nekoliko meseci, od aprila meseca, kada su dvojica ministara trgovine potpisali memorandum o razumevanju o ovom sporazumu i u narednim mesecima se dogovarao nacrt tog sporazuma kao i modaliteti liberalizacije trgovine da bi oni bili završeni početkom juna. Tokom jula i avgusta su bile razmenjene carinske liste kvota i početkom oktobra meseca su delegacije srpske i kineske strane parafirale ovaj sporazum u Pekingu. Dakle, ono što je bitno... Glatko? U suštini sve je teklo glatko zato što su Kinezi dobili jednu
instrukciju sa najvišeg nivoa da srpskoj strani izlaze za sve u susret. Samim tim oni su prosto imali razumevanja za srpsku stranu da mi imamo potrebu da zaštitimo određene industrijske grane, dok smo neke druge industrijske grane koje želimo da pustimo u promet malo više liberalizovali. Pa tako sad bi se osvrnula na one tarife koje ste spominjali. Dakle, suština je da tih 9 i 10 hiljada tarifa sa jedne i sa druge strane, dakle, one će biti ili u potpunosti liberalizovane ili kada su u pitanju carine, ili će biti delimično liberalizovane u određenom vremenskom roku, dakle na 5, 10 i 15 godina, a isto tako postoji i tranzicioni period u okviru kojeg će one postepeno biti liberalizovane. Međutim, ja bih ovdje se osvrnula na možda još značajniju stvar, a to je na ukidanje tih necarinskih barijera koje su za Kineze vrlo karakteristične i zbog čega u stvari zapadne države im često prigovaraju. To su u suštini razne vrste kvota, označavanje, pakovanje, sertifikati razni. Dakle, toga više ne bi trebalo da bude kada je u pitanju trgovina između dve strane. I kada su u pitanju koristi od ovog sporazuma, svakako je vrlo bitno to da mi možemo da pod ovim povlašćenim tretmanom izvozimo naše proizvode na kinesko tržište i upravo je gospodin Đorđević da je ovo pitanje toga koliko mi možemo da izvezemo i ja zbog toga uvek apelujem da mi treba u stvari da se udružimo sa regionom i da se možda više fokusiramo na gradove koji se nalaze na zapadu Kine. Sa druge strane, iz Kine nam stižu, dakle, ponovo jeftiniji proizvodi zahvaljujući ovom sporazumu i to pre svega će da bude jedan boljitak za srpski standard, ali u isto vreme i za privrednike koji će po boljim cenama kupovine kineskih proizvoda biti znatno konkurentniji na tržištu. Dobro. Jesmo li mi sada ovim današnjim sporazumima i ovom posetom i ovom inicijativom Pojas i put i sudelovanjem Srbije i delegacije Srbije u Kini doveli na još viši nivo dobre saradnje Kine i Srbije? Da li je ovo sada, do sada, kada kažem do sada, mislim na prošlost takođe, da li je ovo do sada najbolje nešto po pitanju odnosa Kine i Srbije? Jesmo li uvek ovako dobro sarađivali? Pa nismo. Može da se kaže da je ovo do sad najviši postignuti nivo. Ja sam 50 godina u komunikaciji sa Kinom i sa tim vezama, sa saradnjom i tako dalje. Jedina poprilična euforija kad su odnosi naglo skočili gore je bila Titove posete Kini 77. pa 78. Onda to Jugoslavija nije tako dobro iskoristila, nažalost, a Kinezi su željeli sve od nas da kupe, da uče, od nas dolazile su brojne delegacije. Mi nismo dobro iskoristili. Zašto nismo dobro iskoristili? Pa nismo bili vešti u tome da zaista jednu sjajnu priliku iskoristimo. Malo je tu bilo nekih pomaka u saradnji. Međutim, zaista ja godinama pratim ko je odavde, ko je iz Kine. Te naše odnose bilo profesionalno kao novinar, profesionalno kao trgovac, da kažem biznismen ili kao diplomata. U mnogim tim sporazumima sam učestvovao. Ovo je sada zaista najviši nivo. Ali sad hoću baš jednu stvar, vi ste me postakli tu da kažem, da Srbija sada važi za jednu jedinu zemlju u Evropi koju Kina najviše ceni. Znači, ja sad ne znam kako da kažem to, ne može se kaže najprijateljskiji, ali najdragoceniji prijateljski odnos Kina pokazuje prema Srbiji i Srbija prema Kini. Znači, nema u Evropi zemlje koja je dobila taj status. Znate, to su strateški, ne znam kakvi oni, kako to, oni imaju nekoliko gradacija. I mi smo među najvišima u svetu, a najviši u Evropi. Posle nas, evo sada, ja sam jutros gledao to, recimo, Kinezi u Evropi dosta cene mađarskog premijera Orban. I pre svega zato što je on rekao, vi imate jako pouzdanog partnera u Evropskoj uniji.
i što se on opire nekim pritiscima Evropske unije. A mi, hvala Bogu, još nismo u Evropskoj uniji, pa onda možemo i više da se opiremo. Dakle, mi smo ispred njih, ali oni dosta cene taj mađarski odnos i naravno, ovaj projekat, ja sam učestvovao u tome samog početka kad je počelo da se pregovara projekat srpsko-mađarske železnice. To je sjajan projekat i to je trilateralni, to više nije samo bilateralni da oni nas nešto povlađuju, nego znači već vi imate jednu saradnju sa Evropskom unijom, Kine sa Evropskom unijom preko Mađarske, a imaju i saradnju sa Balkanom preko nas. Tako da su to izuzetno značajni projekti i ovi putevi koji su pomenuti. Zaista, vi imate onu staru kinesku izreku, ako hoćete da se razvijete, gradite puteve. Predsjednik Vučić je to prihvatio, ja sam ga čuo više puta da je ponovio tu priču. Ne možete vi po nekom lošem putu dovesti robu negde ili premestiti ljude i tako da. Ali ovi odnosi nisu nastali preko noći, ovako dobri odnosi. Gradili su se godinama. Jeste, to je trebalo godine. Mi smo imali, moram da vam kažem, i uspone i padove u tim odnosima. I kao bivša Jugoslavija, kad smo bili proglašavani za revizioniste, maltene poslušnike nekog zapada, do toga da je dolazilo do euforije da smo mi maltene najbolji, pa je posle opet nastupio neki blagi zastoj. Nije bilo negativnih priča, ali je bio zastoj u odnosima, ne znam ovo, ne znam ono. Iako, ja moram da priznam da i neka prethodna rukovodstva Jugoslavije, Srbije su i Milošević želeo da gradi dobre odnose sa Kinom i Koštunica i tako dalje, da ne pominjem sve njih, ali nisu nešto toliko uspevali. To je ostajalo na papiru, na deklaracijama i tako. Sad vi imate desetine kineskih firmi, i to vrlo značajnih, koje su u svetu veoma cenjene, poznate i koje su počele, evo sad, recimo da pomenem tu informaciju, kad sam ja pregovarao sa Kinezima oko ovog mosta na Dunavu, Pupinovog mosta, ja sam im rekao, vi treba nama da napravite besplatno taj most, jer će nam to biti reklama za celu Evropu. To je bio prvi kineski infrastrukturni projekat u Evropi. I tu su se oni legitimisali, jer su uradili na vreme, uradili su MP kabla ono kako treba da se to sve uradi, kako je dogovoreno, i onda su počeli da dobijaju poslove u Hrvatskoj. Kako reaguju kad kažete da nešto tražite besplatno da se Pa ne, pazite, Kina ima teh priča, ali ne odlučuje to firma. Oni su reagovali sa smeškom, naravno, i rekli, ali znate, mi smo graditelji, mi smo trgovci, mi imamo troškove i tako dalje. A samo da podsjetim da je Kina pre nekoliko godina od 50 kusur afričkih zemalja okupila 48 u Pekingu i da je većini njih oprostila neke dugove. Tako da to odlučuje vlada, ne odlučuje firma. Jasno. Ali hoću ovo da kažem, evo malo pre smo čuli, prvi kineski vozovi koji su izuzetno kvalitetni, ja sam se vozio u njima, mislim da se i neki naši funkcioneri, uključujući predsjednika Vučića, vozio. To je luksuz veći od prve klase u avionu, znate. I to su izuzetno kvalitetni, bešumni vozovi. Oni imaju specijalna stakla, pošto u Kini su išli 360 na sat. I ta stakla vam zamagljuju tu brzinu, jer bi se inače onesvestili od tolike brzine da gledaju. Zavrtelo bi nam se u glavi, vrlo brzo. I još jednu stvar hoću da kažem povodom ovog skupa, ako dozvolite. Interesantno je, recimo, zaista, naravno da je Putin dobio izuzetnu pažnju kao šef velike države i to sam gledao tamo. Naš predsjednik je dobio veliku pažnju, Orban je dobio, i naravno i mnogi latinoamerički, recimo predsjednik Perua, koji je također tamo neka most sa Latinskom Amerikom. Nisam ih ja sve video, ali mislim da ovaj skup ima izuzetan značaj zato što se skupilo, juče sam čuo da je 130, sad je 140 vlada, delegacija, vladinih, državnih, ne znam koliko tačno ima predsjednika država, ali ima i dosta, i preko 30 međunarodnih organizacija, a usput svi su poveli neke svoje privrednike i pravi se privredni forum. I ja ne mogu sad tačno da se setim, ali je bila neka enormna cifra koliko je već
pre nego što se sutra zvanično otvori taj forum, potpisano bilateralnih sporazuma o saradnji. Dakle, Kina je napravila jedno čudo sa tim pojasom i putem i zapadnjaci, zapadna Evropa i SAD, to naravno uključujem, su bili strašno ljubomorni kada je ona krenula sa tim putem. Rekli su Kina hoće da izvozi svoju ideologiju, da okupira svet svojom ideologijom, međutim ne. Kinezi nisu ucenjivači kao MMF ili Svetska banka. Oni idu, pomažu za rad obostrane koristi. Njihove firme će tamo zarađivati, gradeći to, a te zemlje u kojima se to gradi će imati svoje koristi i povećat će, kako se zove, i standard i benefit stanovništva. Tako da je to neka vrsta obostrane koristi bez političkih ucena, što je jako važno. Jeste. Voljela bih da prokomentarišemo ovo što smo načeli sa gospodinom Đorđevićem. Inicijativa Pojas i put pokrenuta još 2013. godine, što je globalna i razvojna strategija sa ciljem povezivanja Azije, Afrike i Evrope kroz mrežu kopnenih pomorskih trgovinskih ruta. Bila je značajna prekretnica u kineskoj spoljnoj politici i postala je jedna od najambicioznijih i najdalekosežnijih razvojnih inicijativa u istoriji. Zapad, a posebno Amerikanci je vide kao ne tako suptilan pokušaj Pekinga da preoblikuje regionalne političke poretke u svoju korist. Zašto je to tako? Pa da, ja bih se prvo osvrnula na nešto što ste malo prepričali sa gospodinom Đorđevićem. Dakle, postojali su tih nekih par bitnih trenutaka u jugoslovenskoj, odnosno srpsko-kineskoj istoriji. Prvi je taj koji se tiče posete predsjednika Tita Kini 1977. godine, kada smo mi nakon tog perioda pomagali Kinezima da se otvore prema svetu i da se otvore prema evrokomunistima i raznim drugim partijama, da uče od nas. Dakle, mi smo bili jedna od država gde su oni dolazili i učili kako funkcioniše naš sistem. Zatim smo imali 1999. godinu i ono čuveno bombardovanje kineske ambasade, nakon čega su se Kinezi solidarisali sa nama i dobili smo dosta i finansijske podrške od njih u tom periodu nakon toga. I zatim imamo ovaj period od jednostranog proglašavanja nezavisnosti takozvanog Kosova 2008. godine i nedugo potom, godinu dana kasnije, 2009. godine, proglašavanje Kine za jednog od 4 spoljnopolitička stuba. I od tada u suštini kreće cela priča, dakle od tog sporazuma o strateškom partnerstvu koje je zatim 2013. godine produbljeno, a 2016. godine preraslo u sveobuhvatno strateško partnerstvo. Negde u tom periodu, dakle 2013. godine, je i proglašena ova inicijativa Pojas i put od strane predsjednika Xi Jinpinga u Astani i u Džakarti. Dakle, ova inicijativa ima svoje 2 kraka, ekonomski, odnosno kopneni, i pomorski krak. I oba ova kraka su izuzetno važna. Suština je da sa jedne strane Kinezi su promovisali ovu inicijativu kao nešto što bi trebalo da pomogne da se njihov harmoničan razvoj i ekonomski rast prelije na sve države koje se nalaze duž ovog puta, dok u isto vreme razvijaju prijateljstvo među svim nacijama. Sa druge strane imamo taj neki zapadni narativ koji od početka ove inicijative i realizacije i projekata u okviru nje su tvrdili da u stvari Kina sa ovim projektom želi da napravi sinocentričan poredak i da u suštini ova inicijativa predstavlja jedan Maršalov plan sa kineskim karakteristikama. Međutim, istina je negdje između, pa tako ova inicijativa bi trebalo da spoji taj istočni razvijeni kineski deo sa razvijenom zapadnom Evropom i da blagodeti povezivanja između ta 2 dela evroazijskog kopna oseti u stvari možda i najproblematičniji kineski region, a to je provincija Xinjiang, koja bi, zahvaljujući ovoj inicijativi, u
stvari trebala da postane ekonomski prosperitetnije i samim tim i bezbednosno manje osetljiva. Pogotovo ukoliko se imaju u vidu razne terorističke organizacije koje se tamo nalaze, istočni Turkmenistan i ostali. Sad, što se tiče uspeha ove inicijative, ona svakako je zabeležila veliki progres u ovih prethodnih 10 godina. Dakle, mi imamo nekih 3000 projekata koji su realizovani, 420.000 radnih mesta koji su otvoreni duž novog puta svile i 40 miliona ljudi koji su izvučeni iz siromaštva. Samim tim, osim tih nekih pozitivnih stvari koje su zabeležene vezano za ovu inicijativu, imamo i taj negativni narativ koji je počeo da se sve više čuje od 2018. godine i dolaska Donalda Trumpa na vlast, kada su Kina i Rusija u stvari proglašene za konkurente Sjedinjenim Američkim Državama i rivale i samim tim počeo je sve više da se čuje taj neki negativan narativ koji u suštini se prelivao i na ovu inicijativu i onda je Kina bila optuživana kako za krizu duga u pojedinim državama, kako za međudržavne sporazume koje ona sklapa, zatim za nedostatak javnih tendera na osnovu kojih kineske firme dobijaju realizaciju ovih projekata. Onda smo imali optužbe razne za širenje prljavih tehnologija i tako dalje. Tako da dosta tih nekih negativnih stvari smo mogli da čujemo. Međutim, ja uvek volim da kažem da recimo vezano za ovaj dug, svaka od ovih država koje su uzele recimo te preferencijalne kredite od Kine, one su to dakle uzimale svojevoljno i najviše zahvaljujući tome što im nisu odgovarali uslovi od zapadnih međunarodnih finansijskih institucija, a dok je Kina u isto vreme davala finansije pod povlašćenim uslovima i sa dugačkim rokom otplate, bez ikakvih političkih uslovljavanja, ovo što je gospodin Đorđević govorio. Tako da svakako za ono što se nakon toga dešavalo tokom pandemije, da neke od tih država nisu bile dovoljno solventne da mogu da isplaćuju svoje dugove, ne može se reći da je samo Kina kriva. Dakle, Kinezi svakako jesu krivi zato što njihova procena rizika nije bila dobra, ali sa druge strane i te države snose delimičnu krivicu. Jasno. I samo još nešto da kažem, dakle, suština je da i Kina tokom realizacije ovog projekta svih ovih 10 godina ona uči i pokušava da ovu inicijativu učini znatno boljom i da svi ovi projekti u narednom periodu mogu da budu mnogo bolje realizovani upravo bez svih ovih nedostataka koje sam spomenula. Hvala vam. Gospodine Đorđević, evo za kraj, kada ćemo u Srbiji osetiti bukvalno prve rezultate ili prve efekte danas potpisanih sporazuma? Pa ti potpisani sporazumi imaju neku svoju proceduru i oni će se realizovati tada kad budu, kako se ono kaže, ratifikovani u Skupštini ili ne znam gde već treba. Rečeno je malo čas da će to biti iduće godine u julu. Ali ja mislim da je sada na osnovu tih sporazuma napravljena jedna izuzetna atmosfera za bolju komunikaciju kineskih i srpskih privrednika i da će već početi neki pregovori pred tih sporazuma i da će već početi da se realizuju neki poslovi, čak i ako budu morali da plaćaju carinu, nije to bitno. Hoću da kažem ovo, kao što sam i malo pre rekao, Srbija ima jedan sada jako povlašćen položaj u Kini, iako mi nismo dorasli trgovini sa tako velikom svetskom silom, ali ipak nešto ćemo moći više da izvozimo i to će biti jedan benefit. Ja hoću sad samo, ako već završavamo, da vam kažem nešto o atmosferi u tim, ja pratim i te velike i manje kineske mreže, atmosferi u kojoj se ovaj summit odvija. Znate, naravno, Kinezi su uz Putina i njegovu neku orijentaciju da spreči razvoj nacizma i ne znam već šta u tom delu sveta i da izbegne ugroženost svoje zemlje. A uz Srbiju su zato što je mala i zato što podržava Kinu jako bitno za Kineze
Znači, mnogo puta sam čuo tu formulaciju da Srbija podržava Kineze u njihovim vitalnim interesima. To su Tajvan, to je Tibet, Sanja je pomenula i Xinjiang, gde se takođe dešavaju neke turbulencije povremeno, doduše i u manjem obimu. I imao sam priliku da pričam sa jednim od američkih ambasadora u Kini koji mi je rekao, mi imamo u Kini ovaj problem 5T. Problem? 5T. A 5T? To se i na srpskom isto kaže. To je bilo Tibet, Tajvan, technology i tehnologija, gde Ameri, da kažem, SAD, zabranjuju, ograničavaju izvoz visoke tehnologije u Kinu. Šta sam rekao? Tibet, Tajvan, tehnologija, trgovina i tekstil. I onda su Kinezi imali ovakav odgovor. U tekstilu mi najbolje, najkvalitetnije proizvode izvozimo u Ameriku u bescenje. I vi ćete zabranom izvoza našeg tekstila ograničiti vaše građane. A što se tiče toga da je godinama i decenijama Kina ima suficit u trgovini sa Amerikom, rekli smo, odmah ćemo da izravnamo. Dajte nam samo visoku tehnologiju koja je skupa i odmah ćemo da dođemo, čak ćemo mi biti u deficitu prema vama. A što se tiče Tajvana i Tibeta, gde mi apsolutno smo za to da je to kineska unutrašnja stvar i da oni sami treba da rešavaju to, to nemojte da nam dirate. Ko to dira? Ja sam svojevremeno bio kad je nemački kancelar, tadašnji Kohl, bio u poseti Kini i kad su ga zapadni novinari napali, a tad je došlo do, mesec dana pre toga je došlo do nekih nemira na Tibetu, i kad su ga zapadni novinari, sećam se baš kolege iz Los Angeles Timesa, rekao, pa kako vi idete tamo, pa vi podržavate supresiju na Tibetu, pa ovako ono. Znate šta im je Kohl odgovor? Znate šta, gospodo, i vi i vaša država kao i moja su priznale da je Tibet sastavni deo Kine i da to nema više govora. Prema tome čuo sam da je to pitoreskna jedna provincija, zašto ne bih otišao. Sutra dan su nemačke firme dobile da biraju mesto u Pekingu i u najelitnijim gradovima, maltene besplatnu, bescenje i tako dalje. Znači, Kohl je tu bio veliki političar. I samo još jednu kratku stvar da kažem. Ja pratim malo te reakcije po društvenim mrežama. Naš predsjednik je, što to ističu na hiljade tih, znate, kod nas kad kažete imam 150 lajkova, to je nešto kao veliko. A tamo kad imate pola miliona, milion lajkova, to je sasvim okej. Oduševili su se što je predsjednik Vučić, kad je to bilo, jednom ovde, a jednom tamo, poljubio kinesku zastavu. To ni jedan državnik nije uradio. I to je sad za njih neki, što se evo pokazao je čovjek koliko nas iskreno voli i šta ja znam, i pokazao poštovanje prema našoj državi. Dakle, i to pravi neku vrstu atmosfere i to pravi pozitivan odjek. I koliko je lajkova to imalo? Znate, to je nezahvalno reći zato što se i sat u sat povećava na desetine. Tu je bitna emotivna vrednost tog gesta. I atmosfera je dobra da imamo. I to Kinezi stvarno izuzetno cene, oni njega zovu u Cici. I on je tamo toliko popularan da čak nam je i novi kineski ambasador preporučio da on može bilo šta na TikToku da proda s obzirom koliko obožavatelja ima. A imajući to u vidu, on će recimo sutra upravo kada se budu držali govori nakon govora predsjednika Xi Jinpinga biti jedan od uvodničara kao specijalni gost. Samo kad je on pomenula kako zovu Vučića, a oni Vučići. Tako je njegovo prezime spelovano na kineskom. Ja sam vidio negde nekom on dao sliku, a čuo je da ga oni zovu 577. Zato što je 5 U, sedmica Ći i sedmica Ći, Vučići. I on se potpisao negde, Vučić, a ispod napisao, jer on je to čuo, naravno, on nema šta ne čuje, 577 ispod toga. I to je isto naišlo na lajkove tih kineskih fanova. Hvala vam mnogo što ste bili gosti emisije Mi danas. Eto, ako još nemamo rezultate, a tek smo danas potpisali toliko lepih sporazuma, bar imamo dobru atmosferu, a i to je jako dobro. Hvala vam mnogo. To je jako bitno. Hvala vama puno. Hvala.
Oko 80 Palestinaca, uključujući žene i decu, ubijeno je u izraelskim napadima na gradove Rafa i Kan Yunis u južnom delu pojasa Gaze, tvrdi Palestinsko ministarstvo spoljnih poslova. Svetska zdravstvena organizacija zatražila je hitan pristup pojasu Gaze kako bi isporučila pomoć i lekove. Iako je iz Tel Aviva poručuju da jesu zabrinuti zbog humanitarne situacije, ne najavljuju prekid vatre. Prelaz Rafa između pojasa Gaze i Egipta ostaje zatvoren. Na meti izraelskih aviona našla se evropska, ali i terenske bolnice Ujedinjenih Arapskih Emirata u palestinskoj enklavi Kan Yunis. Izraelska vojska tvrdi da je tokom noći pogodila više od 200 ciljeva Hamasa i islamskog džihada, ali civili u južnom delu pojasa Gaze svedoče da nisu gađani samo kampovi tih militantnih grupa. 4 ljudi je ubijeno u kući. Kažu da su to devojčica, dečak, njihov otac i majka. Preživelo je samo 2 ljudi. Baka i stric su živeli na spratu iznad, ali su ranije izašli. Tel Aviv se sprema za sledeću fazu borbe protiv Hamasa, ali planovi možda neće biti u skladu sa široko rasprostranjenim očekivanjima o neminovnoj kopnenoj ofanzivi, saopštio je portparol vojske. Prekida vatre, uprkos sve češćim upozorenjima u humanitarnoj katastrofi, nema. Američki državni sekretar Antony Blinken je posle 9-časovnog sastanka sa izraelskim premijerom ipak potvrdio da je postignut dogovor da se izradi plan za isporuke humanitarne pomoći civilima u Gazi na način koji neće koristiti Hamasu. Izrael ima pravo i dužnost da se brani od Hamasa i drugih terorista kako bi sprečili buduće napade. Američki predsjednik će u sredu posjetiti Izrael kako bi razgovarao sa izraelskim premijerom. Biden će ponoviti neupokolebljivu posvećenost i jasnu podršku Izraelu. A egipatski kamioni sa humanitarnom pomoću za pojas Gaze stigli su do jedinog graničnog prelaza koji ne kontroliše Izrael, dok je Japan najavio $10 miliona pomoći civilima u toj oblasti. Rezolucija iza koje stoji Rusija, a kojom se poziva na hitan prekid vatre, odbačena je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Danas je ceo svet bez daha čekao da Savet bezbednosti preduzme korake kako bi zaustavio krvoproliće, ali su delegacije zapadnih zemalja u suštini pogazile ta očekivanja. Izraelskim zvaničnicima treba da se sudi za zločine počinjene nad Palestincima u Gazi, poručio je vrhovni verski vođa Irana Ajatola Ali Hamnej. On je optužio Tel Aviv da širi dezinformacije o tome da Hamas ubija civile. Ako se ovi zločini nastave, snage otpora će postati nestrpljive i niko ih neće moći zaustaviti. Zapad to mora da zna. Ne treba da očekuju da će neki ljudi sprečiti te grupe da urade ovo ili ono. Ne može ih niko zaustaviti kada izgube svoju toleranciju. Grupa od 113 kongresmena pozvala je predsjednika Sjedinjenih država Josepha Bidena da Iranu uvede sankcije zbog navodne uključenosti Teherana u napad 7. oktobra. Kremlj poručuje da se u miru mora razgovarati sa svim stranama koje su uključene u sukob. Najavljen je sastanak nemačkog kancelara Olafa Scholza sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, a prvi svetski lider koji je posjetio Tel Aviv od početka sukoba bio je predsjednik rumunske vlade Marcel Ciolacu. A ni 10. dana rata na Bliskom istoku ne nazire se primirje. Kasno sinoć, iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian upozorio je da se preventivna akcija protiv Izraela može očekivati u narednim satima. Signalizirajući potencijalnu eskalaciju sukoba, izraelske odbrambene snage saopštile su tokom noći da napadaju položaje Hezbolaha u Libanu. Brojke poginulih i ranjenih se rapidno povećavaju, a može li se ovaj rat zaustaviti s obzirom na intenzitet borbi i kakvu vrstu dogovora bi mogle postići dve zaraćene strane? Pitamo upravo analitičara Ivana Miletića koji je sa nama na videovezi. Dobar dan, hvala vam što govorite za Tanju, K1 televiziju i za emisiju Mi danas. Dakle, baš ste, čini mi se, juče ili preključe izjavili da će ovaj rat trajati dugo, pa me zanima zašto imate takvo mišljenje? Koliko je to dugo? Preko čega to ni Hamas, a ni Izrael ne mogu da pređu? Pazite, opasnost ovog sukoba je, s obzirom na brutalnost koja je pokazana prema civilima i deci od strane Hamasa i njegovih boraca, vrlo jasno pokazuje da Izrael nema drugu opciju nego da odgovori na ovako nešto. Ja razumem da ljudi
imaju simpatije prema civilima koje su na pojasu Gaze, ali jednostavno Izraelu se desilo nešto o čemu su stalno pričali da oni postoje, da se tako nešto ne bi desilo. Njima se desio najveći masakr koji smo mogli da slušamo u pričama šta se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj u vreme Drugog svetskog rata prema Srbima i srpskom stanovništvu. Tako da odgovor Izraela će biti jak, međutim ono što je problem to je da na osnovu ovoga što se desilo i napada koji je Hamas izveo je vrlo jasno da Hamas nije samo neka grupacija koja ima nekoliko borbenih ćelija, nego imaju veliku moć. Njima je samo u ovim sukobima koji su trajali 1 ili 2 dana poginulo nekoliko hiljada boraca, skoro 2000 njihovih boraca koji su se infiltrirali na teritoriju Izraela, a to nam govori da mnogo veći broj boraca postoji na samoj teritoriji Gaze, da se oni nalazi ispod zemlje. Iskustvo iz rata koji se desio u prethodnom periodu sa poslednjim pokušajem Izraela da uđe na teritoriju Gaze pokazuje da čak i tada je Izrael istrpeo u stvari velike žrtve. Tako da sada možemo samo da očekujemo mnogo veći odgovor tih boraca. Naoružanje koje oni imaju pokazalo se da je mnogo naprednije od onoga za koje bi mislio čovek da neki ljudi koji u nekom podrumu proizvode to naoružanje može da uništi ove izraelske tenkove za koje smo mislili da su vrlo otporni na protivoklopna sredstva. Danas su se pojavile vesti da neko naoružanje do njih je stiglo čak iz Severne Koreje. Tako da sve to nam daje nagoveštaj da ako dođe do kopnenog sukoba, taj sukob će biti dosta drugačiji od onoga što smo videli. Na osnovu iskustava ovih dana vidimo da se dosta borbi i čarki na granici dešava i na granici sa Libanom. Izrael je odlučio da evakuiše veliki broj svojih civila do 4 km teritorije koju je proglasio za vojnu zonu, znači od granice Libana pa južno. Tako da odgovor Sirije nije jasan kako može da bude i ova izjava koja je stigla iz Irana jasno govori u tom pravcu. Ono što je dobra vest, to je da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država će doći u Izrael u narednih dana, mislim u sredu je zakazano da će doći. To može da napravi neki preokret i da nam naglasi možda i neku mirovnu inicijativu koja može da se izrodi iz ove jedne vrlo neprijatne situacije. Ali treba sačekati da prođe to, da prođe poseta, da čujemo šta će reći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Imali smo sekretara Blinkena koji je obišao sve regionalne centre, sve velike sile, uključujući i Egipat, tako da može se nagovestiti i neko rešenje koje može da se izrodi iz ove krize, ali momentalno kako stvari stoje, sve je spremno za jedan veliki i dugačak sukob. A o čemu će razgovarati predsjednik Amerike i o čemu mislite da je Blinken razgovarao sa izraelskim premijerom Netanjahuom? O pojačanju snaga i demonstraciji sile ili o eventualnom spuštanju lopte, tako reći? Pa ja mislim da se paralelno dešavaju oba razgovora, da budem iskren. Znači prvi razgovor je bio jasna podrška Izraelu, nakon toga je sekretar Blinken obišao sve regionalne sile, razgovarao, kao što je i sam rekao, čuo šta oni imaju da kažu i onda je to i preneo samom premijeru Netanjahu koji se nalazi u tom, da kažemo, ratnom pohodu. Dolazak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država će biti usaglašen i sa onim razgovorima koji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država vrši u pozadini paralelno sa svim ovim, isto sa tim regionalnim liderima i sa čelnicima Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Emirata, Egipta. I ukoliko se ne bude pronašlo neko brzo rešenje do ovog vikenda, onda od ponedeljka možemo da očekujemo početak rata. Ja sam uvek nekako optimista, nadam se da neće do toga doći jer sve što nam u momentalnoj svjetskoj situaciji treba je još jedan sukob, dok veliki sukob u Ukrajini još uvek nije ni završen. Problem sa tim je da ako se uključi Sirija u celu priču, onda tu je ta neki čvor gde se uvezuju Rusija, Iran i regionalni akteri i to onda može sve da nas poveže i sa sukobom u Ukrajini koji je malo otišao sa radara, ali dalje bukti. Poslednji izveštaj tamo govore da je došlo i do određene ruske ofanzive u okolini Hersona, da su dopremljena neka dalekometna sredstva u Ukrajinu, što nije bilo očekivano, a sa druge strane oni vazduhoplovi F-16 su prebačeni na teritoriju Rumunije
gde se vrši obuka pilota ukrajinskih. Tako da taj sukob se i dalje rasplamsava, on je malo otišao sa radara zbog opasnosti ovog sukoba. U Mediteran dolaze i dve borbene grupe nosača aviona Sjedinjenih Američkih Država. Znači mogu da osetim, imamo i paralelno jednu pokušaj mirovne inicijative, a usput imamo i vrlo jasno nagomilavanje vojnih potencijala u celom tom jednom crnomorsko-mediteranskom basenu, što u mnogome komplikuje celu situaciju. Jasno. I još jedno pitanje, a sad ste me inspirisali za to da vas pitam, sve to što ste pomenuli, ratove i sukobe i ovaj rat u Izraelu, hoće li sve to poljuljati i svetsku i evropsku političku scenu i na kraju krajeva jesmo li mi bezbedni? Šta mislite? Pazite, mi po inerciji još uvek radimo po sistemu starog sveta. Ja mislim lično ovako, ipak mislim da mi moramo da sagledamo i svoju spoljnopolitičku i svoju bezbedonosnu i svoju vojnu strategiju i da je prilagodimo svetu u koji ulazimo. Činjenica je da ulazimo u taj neki svetski period od 20 godina kada će se stvari i odnosi između država drastično promeniti. Svet koji ćemo na kraju svega imati 2040. godine će biti kompletno drugačiji od onog sveta iz 2020. godine. Poslednje što mi treba da uradimo da opet uspavano sačekamo promenu svetskih dešavanja kao što smo to sačekali sa padom Berlinskog zida, kada smo nekako po inerciji se oslonili da će postojati Sovjetski savez narednih 100 godina, a on je nestao svega par godina nakon toga. Tako da bojim se da ulazimo u jedno vrlo turbulentno vreme, naročito ako dođe do rasplamsavanja ovog sukoba na Bliskom istoku, onda je vrlo jasno da ulazimo u jedan vrlo komplikovan svet u kome stara pravila više ne važe. Hvala vam mnogo na današnjem uključenju u emisiju Mi danas. A pozivajući se na izveštaje bolnica u pojasu Gaze, agencija Vafa javila je da su tokom protekla 24 sata poginula 254 Palestinca, a 562 su povređena, čime je broj poginulih porastao na 2808, dok je 10.850 zadobilo razne povrede u pojasu Gaze. Oko 64% ubijenih Palestinaca su žene i deca. Broj poginulih zdravstvenih radnika popeo se na 37, a među njima su lekari, bolničari, medicinske sestre i drugi. Ovo su brojke, a slike koje dolaze do nas preko društvenih mreža i zvaničnih medija nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Ako ste se ikada pitali kako je to u ratu biti ratni fotograf i na šta sve mora biti spreman, šta sve mora da podnese taj ratni fotograf, kazat će nam danas Imre Sabo, koji je sa nama u studiju, i nešto kasnije Miloš Cvetković-Cvekla, koji će nam se pridružiti putem video veze. Dobar dan. Dobar dan. Sve vreme gledam i slikali ste i studio i ne odvajate se od aparata i gledate šta će reći, slušate pomno, kao da ste na terenu, a ovde ste u studiju. I danas kada ste dolazili, rekli su stižu nam kolege, ali nekako to sa uzvišenjem gledam na vas, s obzirom da sam ja samo voditelj u studiju, lepo mi, nikad ne izlazim na teren, toplo, fino, niko ne puca iza mene, a vi odete na posao i odete u rat da biste fotografisali nešto što će na kraju zaista izazvati mnogo, mnogo velike emocije. Pa, kakav je posao ratnog fotografa? Pre svega bih ja za sebe rekao da nisam ratni fotograf, nego fotograf koji je slikao i u ratu. Ratovi su došli do mene. Nekada kad sam bio mlad reporter sam maštao o tome, tad je Lebanon je bio na naslovi, glavni naslovi su bili u novinama i maštao sam o tome da kad postanem poznat, da će me neko poslati tamo, ali nisam morao da postanem poznat. Došao je rat kod mene na kućna vrata, tako da sam odlazio. Ja uvek kažem, ja sam odlazio na događaje. Znate, ja nisam odlazio tamo da bi fotografisao rat, nego da fotografišem događaj koji se odvija u toku rata. Na zadatke. Na zadatke, upravo tako.
Tako da ja ni nemam osjećaj da sam ratni reporter. Znate, ratni reporter je, na primjer, Goran Tomašević, Goša, naš čovek koji, ako sam dobro čuo, upravo sada tamo u Gazi. On jeste ratni reporter, ali smo i mi ovde na ovim terenima širom otvorenih usta i razrogačenih očiju slušali Veljka Đurovića i Dragana Havzijevića kad su se vratili iz Nikaragve, kako je to tamo. Bilo je, mislim, saznavali smo ponešto i ja sam veoma zahvalan upravo Veljku Đuroviću na savetima koje je davao u to vreme, jel, to je sad već mnogo godina unazad, da kako se može snaći. Nisu to bili savjeti da te on postavi i da priča to i to treba raditi, nego prosto u razgovoru shvatiš da... Životne priče i savjeti. I u principu smo se mi družili, malo pre ste pomenuli mog velikog prijatelja Cveleta. Sada će nam se uključiti u program. I on i ja smo imali tu sreću da smo vrlo radili za slobodno za redakcije, znači nismo bili ni pod kakvim stegama, ni pod kakvim ni sa kakvim uputstvima nismo odlazili tamo da radimo to i to, nego smo radili prosto to što se događalo. Pa sad da vam kažem to što ste rekli, evo kako piše ovde, najboljih srpskih reportera, mislim da je to malo preuveličavanje. Ne mislim ja da sam ja najbolji srpski reporter. Dobro, to smo mi rekli, vi ne morate. Vi budite skromni, to je sjajno takođe. Šta sam htjela da kažem? A evo, priključit će nam se uskoro i taj pomenuti Cvele. Evo, imamo ga i na video vezi. Dobar dan. Miloš Cvetković. Dobar dan, gospodine Cvekla ili Cvele. Evo, pozdravlja vas vaš kolega. Nadam se da nas vidite. I ja Imre. Da, vidim. Lepo izgledate. Hvala vam. I u ime gosta i u svoje lično ime. I on je vas spomenuo kada smo pričali o tim, između ostalog i o tim ratnim fotoreporterima i fotografima, rekavši da sam za sebe da nije ratni fotograf, već je samo odlazio na zadatak i da je zapravo izvršavao zadatke, a nije bilo važno da li je to događaj takvog karaktera ili nekog sličnog drugog. Međutim, složit ćete se da je jedan od najboljih naših fotoreportera. To sad najbolji, znate, malo ne volim, nije da sam sad lažno skroman. Najbolji film, najbolji ovo, svi smo mi profesionalci i mi između sebe znamo ko može da uradi posao i ne bih to najbolji, razumete? Dobro, ali... Ima puno kolega je radilo, sad... Bilo je tu ograničenja sada, da bi razumjeli. Jasno. Sreća je bila što Imre radi u Ilustrovanoj i što sam ja radio u Borbi. Razumete? Neke kolege nisu slali na zadatke, jer takva je politika bila. Razumete? A mi smo imali sreću, provodili smo puno vremena na terenu. Za razliku, možemo da kažemo da smo fotoreporteri koji su možda najviše vremena proveli na ratištu, ovom našem. Jasno. Mislim da je to ispravnije. Dobro. Nas dvojica, ima tu još kolega Srđan Ilić, Zamur, Toma Peternek, da ne nabrajam sad sve da nekog ne preskočim. Jasno, zato smo vas i pozvali. Vi ste i bili jedan od tih koji su, pa kasnije ste i objavili ratnu fotomonografiju, je li tako? Vukovar, Sloboda do temelja i Moja Bosna. Da. Ja sam u pravu. Sad mi kažite, pošalju vas na zadatak, ovo je i za vas pitanje, pošalju vas na zadatak, pošalju vas u rat, da izveštavate i da fotografišete. Šta zapravo vi u tom trenutku osjećate? Osjećate li strah? Pa normalno dosta strah. Nije prijatno. Puca se može da se nastrada. Znate, ljudi misle, kad vide fotografiju, da kažem, obična fotografija, pa ovo je lako. Međutim, uopšte nije lako. Potpuno je na ratištu druga atmosfera. Jer po meni najlakše je sad
da kažem, napraviti fotografiju, taj trenutak pravljenja fotografije. Logistika, treba doći, treba obezbediti gorivo, gde ste smešteni, kako da pošaljete filmove, kako da pošaljete fotografije. Logistika je po meni najbitnija kad je rat. Tako je. Šta vi kažete, gospodine Sabo? Da li ratni fotoreporter ima strah ili ga prevazilazi? Ima, normalno, svako ima strah, ali taj strah dolazi kasnije, bar kod mene. Meni su 3 puta držali cev na čelu, sam krug te cevi je jako hladan, a sredina je vrela. Međutim, tog trenutka ja nemam strah. Tog trenutka gledam samo šta će da bude. Ili je kraj, ili blizu kraja, ili ništa od toga neće biti. Srećom, ništa od toga nije ni bilo, ali kasnije dolazi strah. Znate, ja jako dugo nisam ni baratao tim fotografijama iz tog perioda. Tek pre 10 godina sam u Sarajevu prikazao na jednoj radionici agencije Seven, pa sam ja hteo da vidim kako oni drže radionice, pre svega Ron Haviv, i onda su rekli možeš da budeš tu, ali prikaži ti tvoje fotografije. Ja sam se strašno prepao, kao šta ja tu imam da pokažem. To su najveći svetski reporteri, tako, najveći, za mene najveći, nisam ja za sebe najveći, jel? I onda sam dobio jedan neprijatno dugi aplauz. Neprijatno. Znate, kad toliko dugo traje da vam postaje neprijatno. I onda sam tek pomislio, pa dobro, možda ovo i vredi. I zahvaljujući Igoru Čoku sam ja radio i 90. Igoru Čoku koji je tada napravio Grain magazin i koji me je gurao, praktično potiskivao, davao mi vetar u leđa da ja pregledam taj svoj materijal. I u principu kad sam napravio tu izložbu 90. Pokazao sam prijateljici svojoj i ona me je pogledala samo i pitala kako ti spavaš. Ja mirno spavam, ali moram priznati da ovi ratovi, današnji ratovi, ovi Ukrajina i Izrael danas, da me oni prilično pogađaju i da se vraćaju slike, da se vidi da je to sve isto. A tera li vas ovo dešavanje da odete i zabeležite sve i kakve emocije sada Izrael prenosi na vas? Da vam kažem, ja tu ne mogu da se odredim ni na jednu stranu u konkretno ovom. Samo znam da je, eto, u Gazi za poslednjih nedelju dana poginulo 11 novinara. Znači, ratovi su sada izuzetno opasni, dolaze nevidljivi dronovi koji vas upucavaju, koji i uopšte posao ratnog reportera je danas potpuno drugačiji u odnosu na ono naše vreme koje je bilo, sad ispada da sam ja neki mator čovek, mnogo mator čovek, ja sam mator. Ali puni ste iskustva, neka bude tako. Da potpuno je drugačije danas nego tada. Vi ako pogledate fotografije iz Ukrajine i ako pogledate svetske agencije i ako pogledate danas fotografije iz Izraela, većina je izvor vojska ili je opet sa druge strane ova navala mobilnih telefona i svega i pitanje kakvih fotografija i pitanje koliko verodostojnih fotografija. Dobro, da, to ne pričamo o profesionalnim fotografima. Ne pričamo o profesionalnim. Pa pazi, o tome se i radi, profesionalni fotografi. Znate, i drugo, danas je, nekada je, ako je neko profesionalni fotograf, na primjer Ron Haviv, on ide za vrlo ozbiljne honorare tamo. Danas se pojavilo toliko, praktično mogu da kažem da je hiperinflacija fotografa, da su cene jako pale. Znate, to više vi ne možete da dobijete ni životno osiguranje normalno. Mene, kad sam radio za Štern, da su me ubili, porodica bi bila
obezbeđena dosta dugo, znate, danas ga samo prosto ubiju i nema ga više. Na svu sreću nisu. Tu ste gde jeste. Da, naravno, na sreću da ne bi Gospodine pričali. Cvele, jeste li još tu sa nama? Jeste, divno. Gledate li slike, kad kažem slike, mislim fotografije koje dolaze iz Izraela ovih dana? Moram da priznam, ne toliko kao nekad što sam pratio. Ne. Apropo ovo što je Imre, zato što je Imre rekao ovo, više nije to. Jer ima puno i falsifikata, puno slika s mobilnim telefonom, nema, tek očekuju da budu prave fotografije, da će isplivati. Sad, nemojte da me pogrešno razumete. Sve je to strašno, ja gledam kao fotoreporter. Nema više šta da me iznenadi. Jer, da vam kažem, ko prati ovo, jer ja sam stariji od Imreja, ja imam 74 godine. Naprimjer, kad je bio prvi rat Izrael i Palestina, World Press je, to je 70, ne znam koje, 79, kraj 70 godina. Fotografija koja je osvojila World Press, to je bio pokolj koji su napravili Palestinci u logoru Šabra i Šatila. To je fotografija gomila leševa, ali to je prva slika koja je otišla u svet o onome što su učinili Izraelci. Sad je glavna priča, sad se obrnu. Sad je glavno ovo šta je uradio Hamas. A fotografski gledano, to je na blic, mislim, izaziva jezu, ali ja drugačije gledam to, na rat. Drugačije? Nema slika, mislim, kao fotograf. Meni je na prvom mestu fotografija. Jer kad pogledamo, bilo je jezivih fotografija iz Vijetnama, ali ja sam imao drugačiji pristup, da vam kažem. Ne ono bang, razumete? Može to da bude, ali... Kakav pristup? Da, evo pitaću vas konkretno. Da li biste danas mogli da vas kojim slučajem angažuju da otputujete za Izrael i da budete ratni fotoreporter tamo? Ne, da je stanje kao što je, da imam godine kao onda i da su uslovi kao onda. Sad više nisu, cijelo sve se promenio. A šta biste vi na tim fotografijama prenosili? Kažete da biste drugačije fotografisali. Pa ono što bi mogao. Pitanje, da bi razumeli, kod nas na ratištu, ja kao srpski fotoreporter, nisam mogao da pređem na hrvatsku stranu ili muslimansku. A stranci su mogli svuda. Sad ista stvar. Isto koji rade za izraelske novine. Oni ne mogu da pređu u Gazu. Pretpostavljam, ne mogu, ne bi ih ubili bi ih odmah. Razumete? Kao što ovi palestinski ne mogu da pređu u Izrael. Imaju ta ograničenja, razumete? A onda, ovo što kaže Imre, sad je to malte ne džabe. Nema osiguranja životnih, nema ništa više. Šta sad javljaju, ginu novinari. To je nekad bilo udarne vesti i o tome se pričalo. Sad, već je poginulo 10 i šta, bude vest, žale i ništa. Razumete? Razumem. Na koju ste fotografiju posebno ponosni? Evo da vas pitam za kraj. Pa ima ih više, ali, na primjer, dobra fotografija koja je, mislite na rat? Može da bude, ali na sve vaše fotografije, na koju ste posebno ponosni? Pa evo, Faković, to je ova majka sa Lobanjom, sinom. Onda imamo 9. mart, kad je počelo 9. mart u Beogradu, sa 3 podignuta prsta Dragana, onda Vukovar, pobednik koji sedi na sanducima municije, oslobodio je Vukovar, rat sve srušeno oko njega i on je sad pobednik. Šta je pobednik? Mislim, razumete, rat je strašna stvar. Razumem i ne razumem, to je ono kod rata. Ali izazov je, to nam je bio posao, profesionalno smo radili. Jasno.
I to je to. To je to. Da, hvala vam mnogo na današnjem uključenju i gde ste sada u Užicu, je li tako? Pa ja sam cijel život proveo u Užicu, zato mi je draže. Pozdravite se. Lako je ovim bilo Imre, ovi koji su bili u glavnom gradu, u Beogradu. A trebalo je živjeti i raditi provincije. Hvala vam mnogo to je pozdrav, razumije Imre, šta kažem. Što ste se uključili u program emisije Mi danas. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. A evo i vas da pitam za kraj, na koju ste vi fotografiju vašu posebno ponosni? Ovako, ja bih pre toga dodao, Cvele je u pravu da je nama bilo mnogo lakše koji smo bili u Beogradu i da krenemo i sve. Ima još jedna Cveletova fotografija koja je za mene najpoetskija fotografija, to je gola plesačica u kafani u Tovarniku, recimo, ili tako negde. Zabavlja vojnike. Zabavlja vojnike. To je po meni najbolja ratna fotografija, pored ove koju je pomenuo da sedi zamišljen na sanduku municije. A što se mojih fotografija tiče, to ipak treba drugi da gleda. Ja mnogo volim svoju fotografiju po Vadis, volim i fotografiju u Roševac, malo pre je bilo prikazano ono dete oko koga trče policajci, a on drži ruke. Ali kažu za vas da niko tako nije preneo Titovu sahranu kao vi. Svi drugi su slikali zvaničnije, ako tako mogu da kažem, a vi ste uhvatili tugu u licima oni koji su došli. To je puki slučaj. Ja nisam imao akreditaciju. Ja sam se tek zaposlio u ilustrovanoj politici i očigledno bezbednost me još nije proverila to danas kad se gleda racionalno i ja sam slikao po ulicama. Znate, da ne sedim skrštenih ruku. Slikao sam po ulicama, a to niko nije imao vremena da radi, jer su svi radili važne stvari. Ali vam je bilo zanimljivo da pa i ne znam tugu. koliko je bilo zanimljivo tad je bila tuga opšta, da se čuo samo jeca i šmrc na ulicama. Mislim, ne treba to primetiti. Drugo, nije postojalo. Mi smo svi žalili za tim čovekom i ponosan sam na to što jesmo i eto, desilo se da smo napravili tu izložbu opet slučajno zahvaljujući Davidu Pužadu i razrađujući neki drugi projekat je napravljena ta izložba koja čak lepo i leži i tako. Naravno, sa Titove sahrane ima mnogo još fotografija, ali ja sam opet imao tu sreću da sam to jedini radio, pa u obe knjige i bilo je časno živjeti s Titom i Titova posljednja bitka koje su izdate tada od beogradskih reportera. Ja imam skoro najviše fotografija jer su svi ti i Slovenci i Hrvati su imali one uobičajene fotografije sa sahrane koje ja nisam mogao da imam. Sve u svemu ratni reporter nekada nije isto što i ratni reporter danas. Pa ja mislim da nije isto. Pitali ste Cveleta da li bi otišao u rat. Ja bi otišao u rat. Mislim da imam sad i dovoljno iskustva, ali to opet podrazumeva onda ogromnu logistiku, znate. I pitanje je uvek, vi kad odete tamo gde se puca, ako se ovde pripuca, pitanje je da ćete izaći živi. To nikad ne može čovjek da garantuje sebi. Glava je uvek u torbi. Glava i blic u torbi. Pa sad blic, tu se ne koristi blic u ratu, znate. Dobro, da. Metaforički sam rekla. Hvala vam mnogo što ste bogato iskustvo podelili sa nama. Hvala vama što ste me zvali. Vidimo se i novom prilikom. Znatno hladnije vreme i početak grejne sezona ove godine poklopili su se poput kazaljki na satu. Topli domovi, međutim, predstavljaju i veliki izdatak za većinu domaćinstava. Naša Lena Bursać proverava kako se kreću cene čvrstog ogreva. Leno, da li su građani već kupili zalihe? Natalija, sudeći prema onome što sam imala priliku da vidim na stovarištu Kopaonik, zalihe su uglavnom građani pokupovali, ali i dalje tu ima dosta peleta, dosta drva koji će verovatno tek da se prodaju i mi razgovaramo sa Tanjom koja je šef stovarišta Kopaonik. Želim vam dobar dan i kažite nam na samom početku ono što sve najviše zanima, to je kako se kreću cene peleta, kako cene drva i da li su cene niže u odnosu na prošlu godinu. Dobar dan vama i vašim gledaocima i našim cenjenim kupcima. Pa
cene se kreću u principu, cene su dosta niže nego što je to bilo prošle godine, za nekih čak i 40%. Trenutno je cena peleta 34.600, a drva zavisi od pakovanja. One se kreću od 14 do 20.000 po paleti. I kažite nam, to je cena po toni peleta i kako se to odnosi na drva? Drva imaju pakovana po 1,2 i 1,8 prostornih metara i one se kreću od 14 do 20.000. Dakle, pelet je, čini se, dosta skuplji, ali da li je isplativiji na neki način i kako određuju građani šta će, koji će taj čvrsti ogrev uzimati, šta im se više isplati, koje je vaše mišljenje, vi ipak dugo radite na stovarištu? U principu sve zavisi od kupovne moći samih potrošača. Znači oni koji imaju više para, oni će preći na neka lakša sredstva za grejanje kao što je pelet, a ovi što nemaju pare, oni idu na drva i čak na ugalj koji u nekom slučaju je najjeftiniji, ali i trenutno i najlošiji, jer na našem tržištu trenutno nemamo uglja da valja. Sada, kada je najbolje da se kupuje taj čvrsti ogrev? Neki to kupe na vreme, odmah nakon završene jedne grejne sezone, neki čekaju sada oktobar, pa ste nam rekli da ima oni koji tek sada dolaze da kupuju. Da li to pravi neku razliku u ceni? Da li pravi razliku u tome kada kupe drva? Da li je bolje da se ta drva kupe ranije? Šta je vaša preporuka? Pa u principu svako ima neko svoje mišljenje. Ja lično mislim da je najbolje kupovati negde u septembru mesecu, jer ta drva nisu preletila na stovarištima, nisu iznanđala, ako je ugalj nije se presušio i pretvorio se u Nema veze. A kažite nam još samo, dakle, najbolje je da se kupi u septembru, prerano je negde u aprilu. Mi smo čuli da ima onih koji kupuju u aprilu, maju. Pa starija generacija, oni vole da kupe to već u aprilu, maju i da su obezbeđeni. Međutim, ove godine se pokazalo pravilo da je cena sad niža nego što je bila u aprilu i maju. Dakle, bolje što su čekali. Bolje. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu. Dakle, eto, čuli smo da zaliha i dalje ima. Ako se još niste obezbedili peletom i drvima, možete doći na neko od stovarišta i ono što je najvažnije, da su cene niže nego prethodne godine. Natalija? Hvala mnogo, Leno. Nismo se još obezbedili, odnosno danas nam je izuzetno hladno, ali evo stigao nam je profesor Glavonjić pa će nas zagrati novim informacijama. Kako nam je najjeftinije da se grejemo ove zime? Jesu li skuplji drvo, pelet ili struja? Ima li ih dovoljno na našim stovarištima? Koji će vas svotu novca koštati grejanje na struju kada zima prođe? I koliko bi vas koštalo da se prebacite na grejanje gasom, na primer? I da li će cena gasa ostati ista? Računicu izvodimo sa profesorom Brankom Glavonjićem, profesorom Šumarskog fakulteta. Dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Zahvaljujem na pozivu. Puno je pitanja i jedva čekam da čujem. Ali evo, što se kaže, s neba pa u rebra odmah. Kako je najisplativije da se grejemo ove zime u Srbiji? Da to zavisi u kom regionu, odnosno delu Srbije živite. Za domaćinstva pre svega koja žive u južnoj i istočnoj Srbiji, znači region Pirota i Vranja, najisplativije je na ogrevno drvo. Zato što su cene ogrevnog drveta u tom delu Srbije niže nego u ostalom delu Srbije i za njih je najisplativije da se greju na ogrevno drvo. Kalkulacija koju je uradila i Agencija za energetiku, a i mi na Šumarskom fakultetu su vrlo slične i praktično ta domaćinstva u jugu i u istoku ove zemlje za jednu grejnu sezonu treba da izdvoje negde oko 56-7 hiljada dinara za ogrevno drvo. Za domaćinstva koja žive u, da kažemo, Šumadiji i Beogradu i Vojvodini najisplativije je gas. Gas je jeftiniji sada nego što je to drvo, zato što su cene ogrevnog drveta u ovom delu Srbije više nego što su cene na jugu i u istoku zemlje. Nakon gasa, treći, da kažemo, ovako po isplativosti energent bi bio ugalj praktično i tu domaćinstva treba da izdvoje negde blizu 70 i nešto hiljada dinara, zavisnosti opet da li se kupuje lignit ili se kupuje mrki ugalj ili ostale vrste ugljeva. A na četvrtom mestu, da kažem, je pelet. Ove godine je razlika između peleta i uglja, recimo, nekih 7 do 8 hiljada dinara za celu grejnu sezonu,
a to je tako zbog toga što su cene peleta značajno pale u odnosu na prethodnu godinu i sada se pelet, kao što iz vašeg priloga smo mogli da vidimo, cene peleta se kreću negde od 30.000 za nesertifikovani pelet do nekih 35.000 za sertifikovani pelet i to je jedan dijapazon u kome se nalazi najveći broj proizvođača i trgovaca koji nude pelet za prodaju. Je pelet jeftiniji u drugim gradovima, a u Beogradu skuplji? Nije. Znači, to je interesantno. Da, to je interesantno da recimo u Beogradu na stovarištima možete da kupite pelet čak i uvozni iz Crne Gore po nekih 30.500 dinara, on je nesertifikovan, dok recimo pelet domaćih proizvođača se kreće između 33 i 35.000 dinara, dok recimo pelet u Vranju je negde oko 34 do 35.000 dinara. Tako da nema pravila kada je u pitanju pelet. Jedan od razloga je taj što u Beogradu zaista ima veliki broj stovarišta, dok recimo u Vranju ima jedno ili dvoje stovarišta koje nude pelet. Sve u svemu, najgore ili najlošije je, koliko vidim, grejanje na struju. Da, grejanje na struju je jako skupo. Čak je skuplje i od peleta i od ogrevnog drveta i to u onim situacijama ako se samo koristi TA peć koja se puni noću. A ako sada imate još i dogrevanje sat, dva u toku dnevnih u toku trajanja dana, znači tada struja već prolazi preko 100.000 dinara posmatrano na grejnu sezonu. A ako koristite struju za radijatore ili kotlove, tu ćete već imati skoro 200.000 dinara izdvajanja, odnosno troškova za struju na nivou grejne sezone. Od 6 meseci. Od 6 meseci je grejne sezone, ali tako se računa? Tako se računa. A da ne pričamo o klima uređajima koje palimo besoslovno i nekako u Srbiji čini mi se da, evo, sad možda je zgodno i to pomenuti na početku grejne sezone, ne znamo da koristimo grejanje, odnosno da nekako uštedimo na tom grejanju. Čini li mi se ili je to zaista tako? Da. Volimo toplotu, pa to nam je. Da, pa to i negdje je normalno da kažemo svi volimo da imamo tople domove i da za to vreme koje provodimo u kući ili u stanu nam bude prijatno. To je prosto tako. Međutim, vi ste promenili klima uređaje, zaista oni se koriste znači u toku dana najvećim delom i nešto u toku večernjih sati, onda kada je struja najskuplja. I znači klima uređaje ne možete koristiti onda kada je struja jeftinija, odnosno od ponoći pa negde do jutarnjih sati. Tako da klima uređaji nisu zaista preporučivi za grejanje ako se bez toga može. I najpopularnije ili sve češće se pominje to priključenje na gas. Koliko je to povoljno, da kažem, da se sad priključite na gas, da sad niste koristili, da se prebacite, uslovno rečeno? Da, pa vidite, cene gasa su vrlo promenljive. Znači imali smo situaciju od pre nekoliko godina gde su cene gasa bile značajno više u odnosu u poređenju sa cenama recimo za pre svega ogrevno drvo i neke druge energente. Ove godine su cene prihvatljive zato što su cene drugih energenata povišene i prosto na taj način, vidite, to zavisi od grejne sezone do grejne sezone. Ove godine je gas konkurentan, ostalim energentima pre nekoliko godina to nije bio slučaj. Jer sad kod gasa je, da kažemo, postoji jedna vrsta neizvesnosti u smislu snabdevanja, da se tu nešto ne iskomplikuje u ovim međunarodnim svim tokovima i dešavanjima i tako dalje. I uvek je neka naša preporuka da se, gde god je to izvodljivo, gde god domaćinstva to mogu da urade, oslanjaju na domaće energente. Pre svega ovde je u pitanju ogrevno drvo, pelet. Ne preporučujemo naravno fosilna goriva kao što su ugalj, lož ulje koje stravično zagađuje. I dalje se koristi, ali recimo lož ulje se koristi jako malo. Znači u poređenju sa periodom od pre 10 godina
Ne samo zato što je on veliki zagađivač životne sredine, nego i zbog toga što, recimo, u ovom trenutku su cene lož ulja takve da je to jedan od najskupljih energenata. Znači, recimo, za jednu grejnu sezonu treba negde blizu 200.000 dinara za lož ulje. Govorimo o jednom prosječnom domaćinstvu od 60 kvadrata. I imamo li mi u Srbiji dovoljno drva, dovoljno peleta, dovoljno uglja, struje za grejnu sezonu? Evo za sledeću koja nas predstojeću sad. Apsolutno da. Mi u Srbiji imamo sasvim dovoljno domaćih resursa koji se koriste za potrebe grejanja domaćinstava i evo za sve gledalce da kažem da u Srbiji negde 1,1 milion, znači blizu 50%, negde 49% domaćinstava koristi ogrevno drvo i drvni pelet. Znači, skoro 1/2 koristi te vrste ogreva. Negde oko 25% koristi je priključeno na daljinski sistem grejanja i negde približno tom procentu je gas. Tako da sve u svemu nema razloga za bilo kakve bojazni, paniku i ostalo. Na tržištu ima sasvim dovoljno drvnih goriva, tako da domaćinstva koja to već nisu uradila mogu normalno da nastave da kupuju onoliko koliko im je potrebno. Samo, profesora, da se ne rasipamo posle kad dođe račun. Pa, znate kako, najveći broj domaćinstva, ono što mi istražujemo i pratimo, je već nabavio ogrevno drvo i drvna goriva, praktično nabavio ogrev za pelet. A oni koji nisu, pa sad, ovako, tu postoji više razloga. Neko, recimo, nije iz nekih objektivnih razloga to mogao da uradi. Neko ima i takav pristup da kupuje sukcesivno. Kako grejna sezona traje, oni kupe na početku jednu količinu, pa onda vide kako će biti vreme. Recimo, prošla zima je bila relativno blaga i jako malo su domaćinstva potrošila ogreva, dosta je ostalo i ove godine se samo ogrev dokupljivao. Tako da i to je jedan od načina kako jedan, doduše manji procenat domaćinstava tako radi. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju i na svim informacijama koje ste nam dali. Jako nam je bilo važno ovo da čujemo na početku grejne sezone. Samo bih ja iskoristio priliku da uputim preporuku domaćinstvima da ipak nabavljaju ogrevno drvo na vreme. To je april i maj, ne septembar. Jer drvetu treba jedan određeni vremenski period da smanjite svoj sadržaj vode praktično koji ima od momenta seče pa do momenta upotrebe i to je neki period od nekih 3 do 4 meseca, tako da je to pravo vreme kada se drvo kupuje i sa suvim drvetom će se ljudi mnogo bolje grejati, potrošit će manje i manje će biti emisija zagađujućih materija. Sjajno je, pa profesor, ovo bi jedan topli savjet vaš. Hvala. Hvala. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obeležava se svakog 17. oktobra i cilj obeležavanja ovog datuma je širenje svesti o potrebi iskorenjivanja siromaštva u svetu. Lena Bursać danas će između ostalog pokušati da sazna kako možemo da izbegnemo prenošenje siromaštva kroz generacije. Leno, dobar dan još jednom i kaži nam šta je uopšte generacijsko siromaštvo? Natalija, to generacijsko siromaštvo bismo mogli da opišemo kao neku misao utkanu u geni. Ne samo naš gen, nego u gen čitave naše porodice. A to je misao da nikada nećemo imati dovoljno novca i to se prenosi s kolena na koleno. Da li ta misao i ta ideja o konstantnom nedostatku novca i kako može da se prekine i kako možemo to da učinimo i da li zaista postoji nešto što se zove generacijsko siromaštvo, to pitamo Vladimira Đukanovića. Dobar dan vam želim i kažite nam eto na samom početku da li može to generacijsko siromaštvo da se prekine i šta je to u stvari? Pa to je već termin u psihologiji poznat po tome što znači iz generacije u generaciju pričaš istu priču deci. Znaš kako odgajanje dece i vaspitanje dece je neka vrsta primjera onoga što radiš, je li tako? I retorike koju izgovaraš pre njima. Ako konstantno ponavljaš da si jadan, bedan, siromašan, da nema izlaska i da je sve očajno,
jednostavno utkaš to u tu decu. I to se često prenosi i tako jesu i psiholozi jesu prepoznali taj sindrom. Mislim, to je daleko od toga, je to našim genima, u bilo čijim genima, to je jednostavno jedna, može se slobodno reći, idiotska retorika koja je apsolutno nepotrebna, naročito u doba kada je najbitnije biti u stvari zdrav. Znači, zdrava osoba može svašta da učini. Može da se edukuje, može nađe dobar posao, može da napusti posao koji ima i da nađe bolji posao, da se prekvalifikuje, može svašta da uradi. I to je čitava poenta. Znači, ja kada uvek razgovaram sa ljudima, ideja je nemojte ispirati deci mozak glupostima. To je, znači, prva i osnovna stvar. Znači, nije teško, to je, da kažem, kao pušenje. Mnogi su pušili pa su ostavili pušenje kao jednu lošu naviku. Ovo je jedna izuzetno loša navika koju je izuzetno bitno prekinuti što pre. Kako se to prekida? Eto da damo primjer jedne osobe od 30-40 godina konstantno ima problem sa novcem. Šta je prvi korak koji ona treba da uradi da bi se promenilo to mišljenje da nikada neće imati novca? I šta kada krene u određenu promenu, a ne ide mu prosto? Pa ništa, mislim, menjaš situaciju, znači život menjaš dok ne nađeš ono što ti odgovara. Imaš toliko prilika danas u svetu i Evropi, možda se spakuješ da odeš u Evropu i da nađeš bolji život, bolji posao, bolje nešto, možda proputuješ, da naučiš nešto novo, ali rešenje nikad nije u kukanju, a mi smo tako malo na Balkanu, to su onako kukačke kulture gde je ono skoro neki, imaš kao neki zahtev da moraš da zakukaš uvek, da čisto da bi se pridružio celom stadu kukača. Da li postoje oni ljudi koji prosto teraju novac od sebe, da dođu u situaciju i da zarade veće količine novca i da ih brzo potroše i da negde nisu spremni da imaju veće količine novca? Pa znate kako te floskule, novac je ovo, novac je ono, mislim, novac je obično sredstvo plaćanja, to je veoma jednostavno i samo je pitanje da velikim trudom, znanjem, obrazovanjem možeš da zaradiš više novca. Sa druge strane, izuzetno je bitno živjeti ispod svojih mogućnosti, znači štedeti novac, razmišljati o toj finansijskoj budućnosti, budžetirati svoju potrošnju, ići onako bezglavo kroz život, naročito što se tiče novca, ne završi dobro, a to se često dešava kod nas, da ljudi jednostavno ne budžetiraju svoju potrošnju, ne planiraju, često se bacaju novac na određene luksuze koji su po meni nedopustivi. Znači uzimati, ne znam, kredit da bi se otišlo na more i tako, te stvari su po meni sulude stvari koje se ovde često dešavaju. Da li mislite da postoje ljudi koji podsvesno žele da budu siromašni, koji su ušli negde u tu vrstu zone komfora i ne žele iz nje da izađu zato što bi to za njih predstavljalo nešto novo i nešto što im nije blisko? Pa sada da li posvesno žele i ne, to stvarno ne znam, ali je često to izgovor za neaktivnost. Znači to je izgovor za neaktivnost, to je izgovor da se ne promeni svoja situacija. Znate kako ljudi se uljuljkaju u svoju situaciju i onda svaka promena se posmatra skoro kao neka katastrofa, a promenu često možeš par ulica od svog tog uljuljkanog doma da nađeš. Znači, bitno je promeniti stvar. Nisi zadovoljan s poslom, daj otkaz. To je uvek bilo rešenje. Nikakva to nije tragedija. Ovde se nekad na te stvari gleda kao neke ogromne radikalne promene. Nije to. Dati otkaz i naći novi posao nije radikalna promena uopšte. Ali ipak nije dobro da se konstantno menjaju poslovi ili je to dobro? To je isto neka česta dilema, posebno kod mladih ljudi. Da li je onda problem u nama ukoliko često menjamo zanimanja, poslove? Pa vidi, ako pogledaš karijeru, 30 godina stalno si menjala posao, naravno, ali za mladog čoveka, apsolutno, menjaj posao što pre, sve dok ne nađeš nešto s čime si zadovoljna. Mislim, to je izuzetno bitno. Ja bi menjao posao svaki mesec dana da nisam zadovoljan. Apsolutno dan ne bi proveo na radnom mestu gde nisam zadovoljan, ne znam, ljudima, okruženjem, platom, načinom othođenja i tako dalje, tako dalje. Ali to su često izgovori za ljude koji ne mogu zbog ovoga, ne mogu zbog onoga. To je najčešći izgovor koji veze nema sa realnošću, ima veze sa tom uljuljkanošću i kažemo, onako, mi živimo onako u tim kulturima da je onako popularno kukati, vidi, kuka se od prvog sloja do poslednjeg, tako je. I za kraj bih se još samo dotakla nečega što ste pomenuli, a to je štednja. Kažete da svi treba da štede. Kako da se uđe u taj proces štednje i šta ona treba da obuhvata? Ukoliko uzmemo neku platu prosečnu, u Srbiji, koliko bi trebalo odvajati? Pa 10% minimum, bez obzira na platu. Znači, nikome se život neće promeniti da li žive od 100% plate ili 90% plate. Znači, taman
počneš sa najmanjom mogućom platom odvaje. Pa tu platu nisi imala juče, ali tako, nisi imala od čega da štediš. Nije to samo poenta uštediti te neke sitne novce, jer ti sitni novci se godinama akumuliraju. I jednostavno, to je jedini način, znači budžetiranjem i štednjom, je da stvoriš neku finansijsku sigurnost u budućnosti. A ideja o finansijskoj budućnosti nije ideja da ja budem finansijski siguran za godinu ili dve, nego za 10, 15 ili 30. To je ideja. Dakle, ne štedi se za putovanja, već za neku dalju budućnost. Apsolutno se ne štedi se za luksuz, štedi se za ono što Ameri zovu peace of mind. Hvala vam mnogo na ovim dragocenim savjetima. Hvala tebi. Dakle, eto, čuli smo Vladimira Đukanovića, brokera i pisca, čuli smo da bi trebalo da se štedi nekih 10% od plate, ne za putovanja, ne za luksuz, već za neke ciljeve u budućnosti. I naravno, ukoliko niste zadovoljni svojim poslom, savjeti Vladimira Đukanovića su da menjate nešto. Natalija? Pa mislim, ja sam zadovoljna svojim poslom, ali dobro, savjet više uvek dobro dođe. Hvala ti mnogo, Leno, pozdrav za tvog sagovornika. Danas je, dakle, Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Dok se jedni bave pitanjem šta danas znači biti siromašan, podaci sa druge strane kažu da je oko 28.000 dece palo ispod granice apsolutnog siromaštva u Srbiji tokom 2022. godine i to kaže izveštaj UNICEF-a i Saveza ekonomista Srbije koji se bavio projekcijom siromaštva usled ekonomske krize izazvane ratom u Ukrajini koji traje više od 18 meseci. I to praktično znači da je 122.518 mališana nije moglo da zadovolji osnovne životne potrebne, odnosno da žive u domaćinstvu čija su primanja manja od 12.695 dinara mesečno, koliki je prag apsolutnog siromaštva u zemlji. Mi danas o siromaštvu, ali ne iz ekonomskog, već iz fenomenološkog ugla, jer je moj gost upravo takav fenomen, milioner iz blata, jer ljudi poput njega koji su živjeli u ekstremnom siromaštvu često iz puke potrebe, inata i neverovatno jako karaktera prvi odlučno deluju u svojim zajednicama kao odgovor na siromaštvo i izazove koje život nameće. I najčešće takvi pojedinci uspevaju da se s jednog socijalnog patosa putem literature u ovom slučaju podignu do tog nivoa etike da predstavljaju svetao primer svakome. Baš takav je moj gost Meti Kamberi i ovo je njegova priča. Meti, dobrodošao. Bolje vas našao, dobro reći. Pa sa kojim si to romanom? Došao si u stvari sa romanom Grad bola koji te i proslavio, je li tako? Tako je, na neki način je on moja lična karta, jel? Da. I nešto čega se teško mogu odvojiti i emotivno i ovako, tome je, da kažem, ta priča me promenila i samim tim sam promenio način života tom knjigom, tako da naravno da ću takva i tema, tako da sam došao sa tom knjigom. Jasno, ali si damo na svom sajtu metikamberi.com koji je napravljen i koji također ti čestitam i zbog sajta gde možemo naći sve tvoje romane, zapravo 3 romana i jedan zbirku pesama, je li tako? Tako je, zbirka pesama je nedavno izašla, zove se Diši dok ti ima, to su moje pesme koje su napisane u slobodnom stihu, ima tu svega i svačega, te pesme su nastale onako na vrlo kreativan način i bukvalno sam pisao u autobusu te pesme i samo sam ubacio jednu po jednu i odlučio da izdam zbirku pesama, tako da sam se oprobao i u poeziji, tako da ispostavilo se da to nije loše. Dobro, jasno. I to ćeš i raditi dalje koliko vidim. Kasnije ćete pisati za scenario. Samo još informaciju, ovo što se kaže od ovih informativnih detalja na sajmu. Spremaš se za sajam? Da li će biti tvojih romana na sajmu? Pa planira se, ali ne znam koji je tačno dan, pošto eto ne bih da sad kažem. Ok, pratimo onda sve. Ali eto, neka prate mene na profilu i vidjet će tu da ja ću ti izbacivati i obaveštenja razna, pa mogu da i vide tu, ali sigurno sam da će nešto, bit će sigurno nešto. Dobro. Pozvala sam te zbog ove druge priče i čuo si u najavi kako sam te najavila i prosto je to tačno, to je tvoj život. I tebe zovu milioner iz blata. Pa dobro, mislim, to je sad, slične su priče i onog filma i moja priča. Ti si asocijacija u stvari. Pa da, ali da ne pomisle ljudi, nisam milioner u eurima, nego milioner emocija, reči, ideja.
Tako da ja u tom smislu možda mogu da... Figurativno rečeno, ali si iz jednog blata, tako reći, odnosno iz zaista Pa nije bilo zavidno, nije bilo zavidno, ali... Siromašnog života si nije napravio sebe, da podsjetimo i da si ti zapravo živeo si u domu, je li tako, ti sa svojim bratom, jer majka nije imala dovoljno sredstava da vas... Pa da i mislim, ja sam 600 deti samim tim, mislim, nije to baš bilo na zavidnom nivou i ta porodična atmosfera i odrasao sam u dubine Cigan Male, pa sam kasnije otišao u domu gde sam se i obrazovao, gde sam sticao znanje, prijatelje, gde sam nekako stasao. Tamo si naučio da čitaš i pišeš? Pa da. Kad je to bilo, u kojoj godini? Ja sam sa 12 već počeo onako čitao disleksično i to nije bilo baš zavidno i onda sam počeo da čitam, zanimalo me, hranilo me to neko učenje, znanje. Onda sam volio priče, volio sam da maštam i onda sam ono... A ko ti je naučio da čitaš i pišeš? Pa imao sam tu vaspitačicu u domu koja mi je stalno pričala o knjigama, o umetnosti, o muzici. Onda sam se interesovao zato što smo bili bliski. I onda sam počeo da čitam, davala mi neke knjige i tako se i rodila želja za tim. Sećam se da sam jednom čitao pesmu, pred njom ona se smela zato što to nije bilo dobro. I onda, naravno, nisam se postidio, nego sam radio na tome da to bude zaista dobro. I onda sam odlučio da pišem i nekako sam video sebe u tome. Hteo sam da nekako sebe ogolim, hteo sam da jednostavno sam imao sam potrebu za tim i hteo sam, mislim, da uspem. Šta sad, da. Hteo sam da kažem da uspem, ali ovo je samo tek početak. Mislim, moje su ambicije jako velike i uz pomoć... Pa mlad si, koliko imaš godina? 23 punim novembra. 23 i imaš 3 romana i jednu zbirku pesama, a pre 10 godina nisi umeo da pišeš i da čitaš kako treba i eto šta si napravio od sebe i sad radiš na scenariju za svoj film, ali eto o tom potom. Da, pa ne bih sad od toga pravim neku egzotičnu priču, zato što smatram da svako ko odluči, mislim u tih tinejdžera, mojih vršnjaka, da ukoliko odluče mogu da rade na tome, mislim to nije lak put. Niti je meni divno, niti meni cvetaju ruže, mislim život je težak, krpiš se, radiš ideje, kontakti, trudiš se, kreativan si i to, mislim, zavisi koliko se čovjek potrudi. Naravno, nisam ja to sve sam, imao sam ja ceo tim koji je radio na tom romanu u smislu lektora, korektora, redaktura. Tako da ne misle ljudi, mislim, ne treba ta priča da bude nešto egzotično sad. Ne, ali si sam krenuo i tvoja priča je neverovatno da je svi... Meni je drago da može da budem nekom primer, ali... Ti si dobar primer da možeš da iz ničega napraviš mnogo. I ti zapravo nisi siromašan, ne pričamo materijalno, ali ti više nisi siromašan. To je normalno, mislim, danas je svaki četvrti čovjek siromašan, ako ćemo o materijalnom smislu, mislim. Meni je važno da nisam ja sad nešto duhovno bogat, ali mislim da je to jako važno da to čovjek, da to neko duhovno bogatstvo posjeduje i da to neguje, da se to ne zaprlja i da, Ali imaš svoj dom, imaš svoju porodicu sada. Pa imam, radim na tome. Na proširenju porodice. Tako je. I to je jedan veliki uspjeh za tako malo vremena i za jednog dečaka koji je rodom iz Niša, je li tako? Jeste, rodom sam iz Niša. Odlučio da promeni svet. Svoj svet. Teško, svoj svet, da. Svoje neke unutrašnje aspekte uma, da, a svet prvo sebe, pa onda šta možemo sa strane. Jel znaš ko je glumica Nataša Aksentijević? Da. Ona je sa nama na video vezi. Zašto sam danas birala da pričam sa njom na Svetski dan borbe protiv siromaštva? Zato što ona, pa eto, ruši i ove neke predrasude koje imamo stalno tim poznatim ličnostima. Dobar dan, Nato, drago mi je da te vidim. Kažu stalno, živimo ovako, živimo onako, mi smo poznati, nemamo mi vremena za to. Ona ima vremena i da se pored svega što radi, a ima jako uspešnu karijeru, znate i sami, a pre svega je žena majka u zagradi kraljica. Da, sad dosta je neobično, ovo nisam baš razumela da će mi biti neophodne slušalice, zato što vas prilično slabo čujem. Pozdrav Natalija, pre svega za tebe i za tvog gosta. Hoću da kažem da ova tema koju danas obrađuješ naravno je tema koja nas sve pritiska već dugi niz godina i ne živimo samo mi u siromašnom delu planete, nego treba da budemo srećni
jednom prilikom sam razgovarala sa svojim prijateljem i on je rekao budi srećna što si bela evropljanka, tako da ima ljudi koji žive u mnogo većem siromaštvu nego što mi to imamo priliku da uopšte shvatimo kako izgleda. To su ljudi koji žive u nekim delovima ovog našeg sveta koji polako ide u sunovrat. Ono što sam htjela da kažem da svi mi možemo da napravimo neke male stvari koje mogu da budu velike nekome. Evo, iz mog ličnog primjera, ja sam u jednom trenutku imala jedan fast food i onda obavezno posle svakog završenog dana sve ono što ostane od hrane odnesem ili u svratište na Novom Beogradu ili u svratište na Zvezdari i dalje učim svoju decu da je pomaganje nešto što je jako bitno. I eto, ovih dana je promocija te kampanje u kojoj sam učestvovala, a to je kampanja vezana za razbijanje tabu tema beskućništva. Ljudi koji su postali beskućnici, to nije njihova odluka. Naravno da postoje oni koji su pravili izbore u životu takve da sami sebe dovedu do toga da dođu da postanu beskućnici, a ima ljudi koji su doživjeli splet okolnosti i nesreća pa su se zadesili u toj situaciji i mi moramo jednostavno da budemo nekako odgovorni i da ne uzimamo sve za sebe, da nemamo tu ideju da sve pripada nama, jer mislim da je mnogo veća sreća kada to što imate podelite sa onim koji nemaju, da ste tek onda na dobitku. Nije dobitak samo ako prigrabite za sebe. Eto, to mogu da kažem. A sad ako, Natalija, želiš nešto da me pitaš, morat ću ovako da se baš fokusiram na to šta me pitaš. Ok, mnogo sam toga želela, ali evo sad, pošto smo u takvim tehničkim nemogućnostima, onda da te pitam, hoćeš li se večeras nadati da se dobro nećeš udati? Da, malo da promenimo emociju ovog razgovora. Večeras je u Akademiji 28, dobar dan, predstava Kako sam se nadala, dobro se nisam udala. Premijera je bila 14. To je predstava koju igram sa svojim kolegom Peđom Damjanovićem u režiji Miše Obradovića, koji je posle 30-godišnje karijere fotografa odlučio da se oproba kao reditelj i po reakcijama publike mislim da je uradio pravu stvar, jer do sad smo igrali u jedno 10 gradova Srbije, ovo je drugo izvođenje u Beogradu i svi su jako zadovoljni, publika izlazi nasmejana i meni je puno srce da i na taj način mogu da pomognem da ljudi u ovom vremenu koje je to da kažem pomalo tmurno, izađu bar na tih sat i po vremena, izmeste se iz realnosti, budu nasmejani, veseli i takvi odu svojim kućama. Nataša, mnogo ti hvala na ovom uključenju, mašem ti i drugi put se vidimo ovde u studiju. Hvala ti mnogo. Vidimo se, sve najbolje. Ćao. Takođe i veliki aplauz, ono što sam želela da kažem je zapravo da se sve može stići ako se hoće i ako imate tu potrebu da pomognete drugima i da se borite, Meti, kako je Nataša pomenula, protiv beskućništva i da je to nečija, nije to nečija. To je problem, mislim, od uvek je bio problem siromaštva i to je nekako je baš mučno je to i slušati, i gledati, i doživeti, ali opet smatram da će uvek to da postoji, zato što nema svako materijal u sebi da se izdigne, treba tu mnogo toga, sve to zavisi od spoljašnjih okolnosti. A zavisi od karaktera tvog? Karakter se gradi od 3. godine. Jesi ti imao jak karakter čim si ovo sve napravio? Ja još uvijek ne poznam dobro sebe. Verovatno sam imao materijal u sebi, verujem da imam materijal u sebi, opet ne bih da pričam ja sad o sebi. Ne, pitam te, nisi nijednom odustao od pisanja romana? Nisam, ali je bilo teško. A pisao si, da, bilo je teško. Šta ti je bilo najteže da sročiš u roman? Koji momenti tvog života? Pa ja sam pisao o tome, mislim, naravno, ja sam pisao o onome o čemu mogu javno i da govorim. A neke intimne stvari koje me, to nešto sam sačuo i za sebe, ali bilo je teško prvo suočiti se sa tim kako se to piše, pa sam osjetio tu emociju kad pisući grebeš svoju dušu, svoju emociju i samim tim razvijaš, to nešto u glavi i to isto produbljuje emocije, a brdo trauma. Mislim, to nije lak posao, ali ja sam uživao u takvoj vrsti boli i nekako sam osjećao da će taj roman da promeni pogled na
da promeni nešto u tom društvu i ako neko živa na rubu siromaštva, da promenim time da opet i neko odatle može neko da isto to napiše i mnoge slabe je učinila jakim ta knjiga i nedavno dobijam pisma neretko i na primjer, meni je, da kažem, jako drago kad vidim da u tom pismu je ta knjiga promenila nešto u tom tinejdžeru koji isto žive na rubu siromaštva i to je, da kažem, meni kruna. I zbog toga volim da pišem. To je nekako... Jesi najviše oduševio svoju majku? Pa jesam, verovatno. Mislim, nisam sa njom dosta pričao o tome, jer nije čitala, ali sigurno da je ona ponosna. Mislim, ne znam, ne bih da pričam o njoj, da se ogradim, ali ono što pouzdano znam je da sam obradovao vaspitačicu iz doma i mnoge druge i pre svega i sebe. Šta ti je ona rekla? Pa rekla mi je da je ponosna. Mislim, to je bilo dovoljno, a i videla je da sam ja imao veliku želju i ambiciju. Opet i ta ambicija, ukoliko nije dovoljan samo talent. Potrebno je i talent da održiš talent koji imaš. I ja sam ga nekako hranio. Lepo si to rekao. Eto, uspeo sam, ali... I ideš dalje, praviš scenario? Pa da, mislim, sad smo u priči, ja i autorski tim sa kojim radim na scenariju, imamo scenariju za film. Za film Grad Bola. Tako, imamo scenariju za film Grad Bola, sad radimo i za seriju, ali vidjet ćemo, eto, u procesu smo. Dobro. Tako da, ali planiramo, mislim da je to... Kad budeš želeo da pričaš, pozovi pa pričamo o tome ovde i meni će biti zadovoljstvo. Bićeš ti na kraju milioner iz blata, vidim ja. Hvala ti mnogo što si ovu svoju priču još jednom podelio. Uvek je nekako ponosno da je čujem ponovo, nekako uvek ohrabruje i hvala što si bio deo emisije Mi danas. Hvala i vama što ste pratili emisiju Mi danas. Sutra sa vama i Vonja Fali. Prijetno!